ona Bürküt. Nige siz kızganıp yılamıysız, taştan yorulganlar? Alay desen, öz balasını özü talap bitirgen patşa bilmedi. Hem şeyle mi bu? Miniki de bay bir şeyinki de. Ana kıyalar da bulutlar da miniki. Oturdum gittim bular şu bulutta. Vay bir şeyine kızganam şu. Vay bir şeyinin kimi bulasın indi sin? Divanası. Elek benim Eres oldu gen ismimde bulgan. Hazır yok indi. Vay bir şey de divananı rencitmegis yazık bulurdu. Mangayımda koraminin de var iken. Neyim tügül o? Ferişte mi hırı? Niçe yaşlardasin Allah kulu? Kal tügül divana min. Sen özün kol. Yaşını da bilmişsin şu bişara. Yaşım yok benim. Bulaygına yaşsız gine yaşım min. Sen özün kim? Min derviş. İlden ilge yürüp iman taratan. Baybişege ilk şimini divana. Kenar kelgen şotluk koygudan davırını bul balam. Ziberjetim bilen ikimiz abıyma karşı çabıkmani. Bizden atlar yerlengen kiydira. Yolga bargandan sata barmılar, yoldan qaytkanның karşına yigirip çıkmılar. Bırıngılar sabır bulurga kuşkan. Şatlık seni nişket alday bükti. Başını küter bulaşak kilindeşim. Barımızda hır yaşarbiz. Yılların kötü kolay tügül idi. Şuşu kus kurumın kötü bigirek avur. Hemen sırtkası var girip çıktı. Dağın ne dedikler? Ağanışı çizlerle abıya bindi. Yılgıl tügülü siyedim özüm tanlar idim. Ana o dördüncü Musa bulramıyor. Tügü şapkın işlem bizge kovulmadı iken. Kişisiz bırak çitek taksap gile. Üstü tortula. İşlepsin mi falan abıyımla tanımayım sen tanıysın beni. Gözlerim tımalana hiç ne görmeyim. Aldarlar şeyler kardeş itti. Abıyım aldar vurga teşiydi. Yok saatin yıkanım saldırıp dalağa şiberdiler. Yok gitmedi tağın yerdi. Mine tügülmeyi giyip sinir bilen komşurga çıktım yumursam. Ha şimdi adıma komşu bilen soğup igenine kaçmışım. Dikkatlerim kalmadı mı deydi. Kuruna bildi kaysısı yumursa kaysısı. Bayır! Bu sen tügül müsün? Nigergende yumursayım. Nigerdaş mısın bayır? Başım gınayım kuzdu. Ey barlı bay! Yumursan yüksün artta kaldı. Bunusuna başım deyip bitti. Cevap birişmezsem kılıç. Niger ağızda yumursayım. Bütünüsü de öttü bittiler. Bu ne tağın? Niger birisi de cevap kaytarmadı. Buna batı çıktı altınıydı boy bir şey. Tufra, kara tufra, yumursanın kamer tufrağı. Peygamber ziratı'nın izge taşı bilen ant itip eyten. Hükümügüz hata. Peygamberinin ziratı bizden yırak derviş. Biz hır dağda yaşayız. Adam üz hükümü var. İmanımız sizince bulsa da inanmamız özümüzce. Elli bulsa kırgı varsız. Kanunlarınız da kırgı. İman sizge sünmi. Biz ne kolay kimselerge beraber yol uymağız. Derviş, teslim ada. Ey derviş korklar, dua kılıp sözünü tamamlayıp. Allahu Ekber. Kahretsin kırı. Yok, var min degen şey olur. Tenke bir keminim uçtuğunda. Dilersem aşam, dilersem yumam. Sözünü yıkkan işin rencime. Sen bizden kırık adetlerini bile bitirmişsin. Üzülme de. Yüreğimden soğurup olğan kibik ağır bu kararga keliyor. Әмма yıla bizning işin barından da üstün. Sen bilmeysin şol derviş. Sizning qirg'i yılalarınızı bilmem boy bir şey. Ama men özüme narsa keregin bilen. 40 yıl boyu şu yılda yürüp yunşıdım men boy bir şey. Bu kullarımның musafir tayağından başka narsa tutkanı yok. Onda da bir jallaqan yigire. Turan sayın sözün seyirrek. Bendelerini yazmış yerde derviş. Seni bizge ol getirdi, ulu alıp gider. Benim de aşığır zamanım ötüp bara. Allah kılı buluşun emeli bir hal. Öz-özümüzge kıl bulup yaşayız. Akman şeşemni ilden kudular, şunu da unutma. Lakin anın şırlarında, ruhunda ilden kualmadılar vardır. Ben 50 yıl yaşap köpne kurdum. Yıla
балаларны санга сыкмаган берәүнең дә әле һәлакәттән кутылганы юк. Бар теләгем сезне шуннан аралау. Ишемдәге җаным шак-шак кускып яна. Юлмырза хакына калдыр мине кайнам. Үзем янып, үзем менә сүним, калдыр мине кайнам. Сиңа көтү мал түләп алды, сиңа ару хуҗа. Моннан ерак җирләрдә, җәйләүләрнең берсендә яшәгән матур, яшь бер киленнең ире яуга киткән. Бик сагынган, бик интеккән бу. Башта әлеге килен күрше җәйләүдән килеп йөргән бер егеткә гашыйк була. Көндез ирен уйлый, төннәрен егет кочагына керә. Елда үтми, дөньяга бер ир бала килә. Бу турыда киндек әбисеннән башка беркем берни белми. Тик баланы куярга белми җафа чигә була. Ләкин Худайның мәрхәмәте киң. Бирәсе килгән кулына чыгарып куярды юлына. Әлеге бала туган көнне җәйләү аша бер яшь дәрвиш уза. Язмыш кушкандырмы ул нәкъ әлеге төрмәгә сугыла. Аңа каршы баягы карчык йөгереп чыга. Шундый хәл ди. Күп алтын кирәк, шуны сорады. Тик безне бәладән коткара күрди. Баланы алып далага чыкта. Иртән җәйләүгә әйләнеп кайт. Килгәнеңне халык күреп торсын ди. Халыкка әйт. Ши җәйләү ягында бала таптым. Шуны ни эшләтим икән диген. Сиңа әйтерләр. Баланы зур тирмәгә илт, анда бәй хатыны яши. Ни эшләтергә үзе белер дияләр. Дәрвиш барсында теге карчык әйткәнчә эшли. Баланы алып калалар да куйчы хатынына имезеп үстерергә бирәләр. Дәрвиш шул көнне китеп бара. Менә әңгәмә шушы инде, бай бишә. Дөнья кизгән кешедә әңгәмә күп. Тагын шуны әйтим. Тәңкәбикә дигән исем. Әле булса дәрвиш кулагында чыңлап тора ди. Исем далада күмеш. Яна тагын бер гыйләсен уныта язганмын. Баланың маңгайында зур бер кара миңе була. Менә синең диванаңның миңе төсле. Мин аны күргәч тә төсмерләдем. Ул чак Хызыр Ильяс дигәнем иблис булган икән. 30 ел азапланган газапларым бас булдым икән мин. Уемда чакта төннәр буе сактап акылдан яза яздым, шуңа күрә елый белмәс исәр бала таптым. Аңа карап 30 ел әрнедем. Яшерен гөнаһ җимеше үтә ачы булды. Үкен, байбишә, үкен. Гөнаһларым өчен үкен. Мин хәзер шул 30 ел буе гөнаһ эшләмәм өчен үкенәм. Адәм түгел, иблис диюсең син. Шулай да мин бөтенләй өлешсез калырга теләмим. Иң ахыргы, иң соңгы җимешләрем булса да үзеп алачакмын. Буем җитмәсә, агачын сындырып алачакмын. Синең язмыш, Тәңкәбикә, минем кулда. Дүрт баласын талый. Ялгыш күрәсең дивана. Бер көннең баласы берәү, я икәү генә була. Моныкі дүртәү, бәлки шит яныкыдыр. Аш күзгә берәү дә дүртәү булып күренә. Әнә, күзләрен шукый, канатлары белән тегеләрне кыядан бәреп төшерә. Булмас. Башкар киләчәктә дә менә ялгыз алда безнең шәһәрдә 3 училище бар, педагогик көллиятның студентлары утыра. Нинди генә юнәлештә укуга карамастан да барыбыз шушы сезнең яшьтәшләр. Мин инде уйлыйм, алар танышырга тиеш, һәр кешенең үз юнәлеше бар, алар инде укытучыга укыйлар, сез инде артистлар булырга укыйсыз. Бу кирәк әйбер дип уйлыйм, шуңа күрә инде шушы безнең башлангыч Бүген башлангычы киләчәктә дә шулай иттереп сезнең Казан театр училищесы белән бергәләп эшләргә язсын. Рәхмәт.